Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, intatheli-ke yomculo kaMaskandi-ke laphana wey'ngane zakwethu. OkaMaskandi ugatsheni uzakhele udumo-ke laphana wey'ngane zakwethu emva kokuthi-ke aveze-ke ikhaya lakubo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sukela-ke asahlupheka-ke laphana izindlu, kunezindlu zodaka-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ukuvezile-ke laphana nasey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke lela khaya wayeshutha kuyona-ke leya ngoma yakhe yayithi kulezo zindlu zodaka kusekhaya laphana wey'ngane zakwethu, kwakusekhaya kubo-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abaculi-ke abaningi-ke laphana abafana noKhakhuzani bamshayele-ke izandla-ke laphana ugatsheni ngezinto-ke ayivezayo-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana ukuthi-ke yizona izinto-ke ayi-achivile-ke laphana ngokomculo wakhe-ke laphana wey'ngane zakwethu. Ugatsheni-ke uveze-ke ikhaya lakubo-ke laphana-ke lihle-ke, waveza nalapha-ke kusahlushekwa-ke laphana wey'ngane zakwethu, waveza-ke nesibaya sakubo, waveza-ke ney'moto-ke ayithengile-ke laphana wey'ngane zakwethu. Lokhu-ke kudale ukuthi-ke abaculi abaningi-ke laphana bambongele-ke, abaculi abafana noNto Encane, uNjoko-ke laphana wey'ngane zakwethu kanye nje nabanye abaningi. Amazwi endlamlenze-ke laphana ikhuluma-ke laphana ibongela ugatsheni, uthe yasebenza-ke le nsizwa, ngicela siyishayele izandla ugatsheni. Le nsizwa yaphuma yayosebenza, imiphumela emihle iyadlondlobala njalo. Akajahanga ubukhazikhazi bempilo, kodwa-ke waqala wakha ikhaya-ke laphana wey'ngane zakwethu. Sinasi nesibaya-ke siyasibona-ke sikhula-ke laphana wey'ngane zakwethu. Amazwi-ke lawa-ke kakhuzane awabhekise kugatsheni. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebell ukuze uzothola ama-notification njalo masiphosta ividiyo entsha. Siyi-channel, siyabonga.